بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu mridungao na mjori dunga harmate pajimal na bali haswa dirida hokula habar za komori to sana salamu juhan. Watukufu wa Komora kwa urongo ambao kaya ula shambani tusaombwani halafu haina mji ulo karibu na miji ya bahari, mfano yabo wananyasi waloshuani walomjwaizo jamba ula shambani tusabangwa, ula shambani tusasalmani, ula shambani tunona bobajanani ani mahala walo ifasa ula shambani abonge amwambiwa wananyasi wa opposition kaya ula shambani tiusa barini kwezi haukaya ekandwa tuheze nguo warukansi mle shambani ngajo mdungani hata shimzamise gamandiso mpango wangu leo hulawana ne ya opposition ne madhamana wa hao shane opposition ya wani ya taiha hakayatili wani opposition irongozi wa kistara nishukurie mwenye baraka swali haukaya zebwana zahe za siasa haelewa kange lazimu yakote ngoni ngelazimu opoza yoko marangoni leo inu haula urengwa wandua hahe armejani buya hahe maopoza wakae haruma eseni yabo irasmi shiha tisharti mandishi ukaye opposition ngiontini mwe mihono ya mwenye baraka swali yabo isa irasmi shiha daula inike opposition jivura barua uka opposition rijua uhunu de atendelo nyinyi baraka seswali wadunga abo iyo mila halele ukaya harumade helezendo ao harumumi konti ya siasa ilindo ao mwenye baraka seswali waecheza mana wa siasa opoza ujihundo haruma ema daftari ya daula yabo walo iho wambo oma opoza wodo wenyi jau mwenye baraka seswali hawazihi hawakaza kafubiti hawarari ya minungo ineleyo waodamba rodo wenyi sente wodo wenyi kumredi wodo wenyi jau abamu mtoso kaya haelewa kamra siasa yokote ngweni ye opoza shaha kubali yeke harmeze action za kinsi za kisiasa wandwa jina ngwajoka yuhadom la pizza shawe lazima nimfereshe ye hakemba na ya siasa hakonfirme kaide mwenye opposition ya Komori hali habe hawandu na wandu ambabe hawandu wa sababude ya habe hawandu hardu wandu wa hewende wa assiste wakati wandu wa wakauliza amini ya voti mambia nukaya opposition inuketi na mndu ya rawa dina kabajehe ya mndu jambo kamide mwenye opposition haina mndu uremwe ezi ya opoza haina mdure mwezi ya opoza manama kemsi tunazao kwezi halafunga bondu wakanza jinike monopole ukarodo yenye opposition wanangore maujau kaona ujirunango kekoja fanywa jau mwenye baraka hawatimizi hawaoni sai tafsiri ya opoza haukaya narmanzer samdiri mtama mwenye baraka cha mwenye baraka hawaoni zakaya yemwa siasa leo yinu ngena le jina la opoza hajimba swali hida mwenye barakata
Shamwini Baraka haunisa Razida, haunisa Baruani, haunisa Hirimu ya Abdalla Agwa ka wanazijana watabu hao siasa. Wanazijana shamda siasa yoko marengweni. Mitsimdwa Mwinyi Baraka mihumrema balu nihisha kumrema shatelewa haruma juzi emikonti yahe eseni akauhantiwa bona ono wandu wa hahe kau yende wa ya wala ya wabeha wahondo jinamba kwa tuenda wabalia ile zina la he opposition ya henti hatu yabo hambaye yabo wakomori tidwaze mwana mikenio shado ndo mwana idwaza bado kaka nziro mduka mtambia wananyasi maopoza ndo mwana idwaza bado kamtambia Shamwini Baraka zini ni maopoza mwaka ulaba kawana ukamda opposition yabo kawana ukavoti kawana kofanjao ngwaja la Mwinyi Baraka kaya paramba kawana kwa voti kaya paramba kana kandida kaya mjaparo zichia hakana bagiri nzima ukaya azalika na ukabo 2021 hauno kaya kamjashina mwafanya helo kaka ubobira itonge lazimu wandua dunge zenzia za haki za utahayezi kwezi abonge mwananyasi kems wananyasi zarmembo na indu harmazarezo hakabanu side ma opoza wahe frenkase na opposition wako mori kamnya parisha wa serikali wa yani imadhamana wa serikali wa afili hanao sidera wanagemba na inu harmazarezo haukazi numbana za rezo inu opposition ya rezo lazima watu jeri himerwa shamiri yeri kema riwareme harmazarezo kabasi baba hanu bangwabirawo wabira mani baba hanu wabira rito washinda abonge rimwambia ni opposition inti monopoli ya mru Burazida Bosu Muhammad Bana Baruani inti monopoli ya mru abonge yode madaha na kandani ambe ka o zekweli zija ndabo ujitenga timwambia ani ukaya ngabajo ukavoti ya opposition ngejo ukaya njamba de yandobi hakeni mungu mwe aibu nziro ndo kuona nyasi wana siasa kwa jakiri wale wanakaa na teneze ndovi ya kilidhi wao hele mronda kashefu halafu kwa jale wazere wafanya kama na ukaya Mwinyi Baraka beseye ngwelo kawal karnosher zete voti garendao yabonge watu kufa ko moringa mtoso na miti mrundaye Mwinyi Baraka se swalihi haukahauli so wanyama opoza ukaya hashindana nao wamreme shawa ushinzi ukaya yende encarne yende urwa wole zina la opposition ha anibisali venuha harmensia hatu nando kaya yende ya veho wandu wabali yao le zina la opposition harmensia hatu yabo wadunga yabo masahalele wawandu kumwa zonjikaza opposition shawo sora tawaruna statut politique au juridique haba sazambao haruma enti hatu nabo wonu wajisonga nini wajifinihe mahata yabo ya bakaro kando kwa delegashi wapatize hakaya wasawaji jiromwa watukufu simambani katika kanisa kaya ulashambani tusobarini au tusombani na mwangale watukufu ema opoza wanjwe mijini hatu abasaini wa rongo zao heli wa konsiu hakabanu communication yo upeze na dalagwa inamna koji hatsun mwandu ala la tujinga ni yeye ngurambo kaya ganzo nyenyi ngamumfanya uhazi leo wakamwacha bahabda lagwa katibu hari Marazida na Yusuf Muhammad Bana yani Abdalla kwa ngujikani ngoni soeze emedia ngoni so wandu wanaelewa utangazaji wa ile communication kaide juma wandu wala ngotini mwemindu ya Abdalla Agwa ule shambani tusombwani
Anrotu hongu anukanti silazi jiri handani mubajanani agwa handani mubajanani nguhutubio haremwaji mwana toifa nguhutubio mwandu wa siasa. Donc banu ze video zinu zo urongoa communication yo urongoa ekanini kamtuelewa shabda la hambali yani kutomsindihani kwezi hata mmono wanda siasa wanajukana toma naomba Ibn Jabarwani ndobi hatenezoma ndoni ngomona kan ngorongo wao wanuteleza anu hatiye ye zamana hajarongo wa musoni bahuwa gorongo wa musoni Abdalla na Razida Abdalla harongo wa ani Barwani habiri Usufa habiri nge Abdalla hakaujarongo we efasirabo hindi na mdeleze ni wanda communication na mdeleze hakabala zila zonti pia zo hangaliwa zo uchujwa yode mana nini mwambia uli Barwani nuhambia bosu Muhammad bana kwa mlewani walewevu ula shambani tuso barini wala tuso mbwani wanotu hengu wanukansi hakawa wanuramba kama umale shambani wanumteleza agwa mbarongoa Razida rongoa halafu Barwani uje utomusizoni bana nuko ahotuka welideri wakomor wahdisuelewa yeza jiri tena hindi rishukuriwa wakazo humjwa mwacha haukaya bande mzee hapa rajabeshe kalmati shukra hamanga monao leonga nyibanu kabajajiri baya baho ndo wenji wakabwa remele koti eshelema uduko hatuaja toja muheza baya wakabo wenji wareme koti wishamnu mzima yuhega kabla kabaya shawa to wakanti wala remele koti yabo en terme de communication ani wala wandu wata watonda wene wakanti wa hishimu adabu na mastai esheneko maudo wa hatura mangarjao azujebu hama vehele huno dama watu baya batani mjari mrengeni nro kashukuri yao kawde malezi ya hatu yawde malezi ya homjwa mwaja lazima wawajuze ka ngamonao nilishukura kaya wakati nwo wote mabajo timezile kotare mwalo weamba kaya tabu tani mja karjata baya maudu kagare jaumzito tabaya wala wakati wa waremele koti ziwatabisha waunu haya ekawa mauna haya sha na mwene mwangalie namna ordro ya pangwa omrongo hukabaruani na Yusuf Muhammad bana wajida wakani wadoko kwa subuto mangondo bakandida wanda mango siasa ngwanze koma lideri watenezi wani Razida na Abdalagwa nyide zengushu na mtenewa mbele ngozani directive kampa mwa ala kulli hal ula shamba nchi ndo mwani kwezi unatuweze ngwanu kansi kwezi leo ninakau pulia shapo ani utihindu no ula shambani ho wananyasi wa Hefron Kome samba opposition akawe bara kwa opposition na yeye aminukaya ya uzamba katina wakati wa ukaanti ya diktewani ni Razida yamlo mjula amini ngono hamba nsino wakati okari nina kenti nirongowe nikokuliwa ni Razida na kenti na Metro Mahmudu Barwani nandu halafari Razida rongoleye ngono nsino wakati wa ulata habonge watukufu yone mana wameka wananyasi wesa zo hamba wesa twamanya leo ngwabele yao ejuba ya kunguni ya Abdalla Agwa waibali yangu yani yondio walembele ya na balabano ntsaibu na lillahi wa inna ilaihi rajiun kweli shengo shinji pasaibu
Shongo shinji upata aibu. Ngamona nyao opoza hani para ntuza babange Faransa bano tujamaniwa mtumu mbwa leo. Hamba boidri bibas. Sambaje nja Facebook FM muone. Wona ka tokana na video hiyo. Mbabala kolewa rilewevu. Bala rilewevu kakoli baruani na Muhammad bana na sijinu abi na kama zamani ngwabali wao na Abdalago wasindi hata watende warongowe Abdalago akemwisoni. No. Kwezi ala kulli hali. Yode mana kota makaya. Ula shambani. Tudoso barini. Kwezi. Amjoka ya usuka leo. Wanduwa elewa. Sumu mbuku mwomu yun. Gone. Kweli vrema. Ito amaya wakumori. Wananyasi wakaujinike kari bala ila toma. Watinzi hatoma. Tizamba kawa wanduwa daula haka wale Faransa banu. Wanipara kona maka wala kuri trompea. Wanati wandu wako wasongeri wane. No. Ala kulli hali. Mtukamle mada hiyo. Ya ndani tibiliati fereshea. Mwenye baraka wayatiho wanyanya. Ya renga waete jirma ya opposition au niveau ya daula. Yo tukanza mbeti jau shasa zijiri mwenye baraka haji confirme. Yabo ndabo kambaka na mkeho mrama francase misi ami hununga mwendo. Minde opposition oni hao. Kwezi. Chapeau. Yabilina mbi opposition ni nabo francase. Manaila francase ukaula shambani ti usombani. Semle shambani na mkerazi mamenze kwetu. Na makenzi mfikiri. Basi wamani kaila communication siwi soma. Wanrui fasiri kama nete ngweni ngamonongo ziriu mabahanu emazefu ngobala bahiye shefu yo urongo wa mwisoni emazefu dako ukao mwisoni halafoka ye francase emazefu hawa bdanana razida wamlewani walewevu kwezi waudu anangu ubuna kandani birlirani shema da muhimu kwezi dezajiri Marseille yosi kwa jana yode mada muhimu na kandanje ni birlirani wananyasi wakumori reshubo nzibani ngabo zinji za hwamba zilo muhimu rahane siasa kubonzibanu haina usiku wa wajiru mabaya karta poroishi ya mrua siasa ulo Faransa banu yambaka na mjuhere razi karta poroishi ya mrua dini yamba na mjuhere razi karta poroishi ya mzaze juziba juhani mazaze kwa jadungu wabaka uambazi haki amfani haina usiku wana hatu mwangamiao wananashu hatu mwangamiao. Jana wandu wararu watolwa zeroho Marseille. Na waile karibu na utola zeroho chawatawa. Nguna wavukishe. Hiyo wandu kantiwa hune daula wazenongo hizo yo muhimu rahane ze siasa haune ze majagala mahafina anayo haria daula ya ushi. Haukabanu hundu horza yao. Hundu horlelao ya bongera zimure na biyo ye malezi yake mema ya hoana. Jana wandu wararu wakamili wafumwa Marseille. Jana basi karjaishi ya mndu wa siasa ulo ubonzebanu yambaka ati na nare juheru honda chawiti
narujuharra shawiri babanu inde toma ya hatu wa umma komori bonze banu umenyeha baba hata ajiri alhamdulillah kwa tsamba uyazali kwa tsamba azali besede mana to zama da ko kona huna ndongo atawazibatse nazali shala kulli hali watukufu walezi wa komori wa baba hatu mlobonze bana gamandiso baba hatu kwezi wakati uja wanduwa hafilihe ne omwendo ulo bonze bano ne malezi yalo bula ya bana kwezi sikubali wataza hatu muhadalo ni siasa mwabandako mdiwaza ulezi ulibiri wanawaribiri bonze bano ngabo zonjizi jiriu zilipwa sheo ngarzonao harmaze zerezo zin wasi zerzamba ao kabati nongozo ni sawa haya kartizambe magabdori pasheo hata ngaboko ngwa wenzao wazambe shizungu hakawa bano baro mapatrioti ngwala waude ya mduro arongo wa shizungu nai no bala kwa tuje lugha ya hauranzi amdo kama hafidhu singazeka toshijuando ngena mwezi mtambishao shay bwana huyo shina kritike mnura rongo wa shizungu nai yemkomorera shizungu sindri ngoto hunondo kwa tujue lugha ya shikomori shakwa tafiliha wa manarusomendo lugha ya shikomori mwanzo wana kritike wa mnarongo wa shizungu nai mjinga kwezi abonge kwezi narukubaliane kaya hijo wakati ribaustane rambila neze kwezi siparojeba ntimambiani ondu wala wambongo wanyeo daula ya ushi wajoha meze nongozi nuje wajoha na ze problemu zizieje na wenji wa haongwa wondu waziti yao walo faransa banu simambiani ngabo dola zinji zimenyewa ngabo wandu kungwa songololo rahawe jaransiwa wanuleo manambao tunamoyo zamba njaparo njeza ngozinu shaiza jirijana haida kata jiri huu ngeoni sawo ila lese ale ula umavu ulezi ulo banu hala franzo rikenzi rinike wandu leso na abo ulezi urishindi mina mwanama ulo marsa yako wala komora anajei hajahundu wafungwa lepake hadungwa hatemdumshi halolo rahaija mfungua kama mdu apara komora mbabanu njani hajikaza kare mwanzani waola harumane ne mdumme hata zifungua hula ani ndongo buko nezimgua ilo ujore hifadhi kwezi abujo tinizo bahi zendola tongo ani mwanamche mzima armamaha ngulolo kadonda ngarsina ursanganiha rende harme maulida rende harme mabizo lemba hindu rengeze bahasha reme shakara tusna wa tijau kuna ujuwa ufanse ndongoti ndiyo kwezi yode mwana ya mwando notable ulobonze banu wajoshina wane niyo do uhifadhi zendola zino do uhifadhi ulezi shino tablo na siasa yo tsafera aho jo jihada ikare mwanzo daula haki komori na bohu zawana wa hushindi mwa ushinda unono mazade wajuhe wajila tusakate ya mandamano na bo wanango washindao hata wasongofu mmonzani ya Allah gamdodeni mwambieni
amrudini mambienye kangabo zinji za ufanya ule hunu rahane maandamano ya ushiala ngabo zinji ko ingewa ndo kantoza hadisi zijorwa ya faida kundunya akhira rahane maandamano ya ushiala abonge henye ngadouzi sonto haso wa Mwenyezi Mungu ngadouzi siwa sonto sa Mwenyezi Mungu haina mdulo na Mungu zerongozi nzijiri lazima ujouzi siwa uparamba hindi omtango watanga hindi kwezi abonge ngabo mufti Marse ngabo mufti nisi ngabo mufti pari yani haina mjinga bozomana wa dini ija wakati inukado ya ngabe nzambao na bafanywa seminary ya huso ulezi ya husuze ndola ya husu ili rejeza hususia wa hatu wa hetsia hatu kwezi baba nemana rambari tsanganyi kendo nangefanyi hao ze famizi kai yabo chilo tsanganya bahi hata ikangabo problemu nduze mwanamme yaparwa wanduzwana washe waparwa watsanganyihe wahunanya dalao izo hunu ulaya anuka tokufune macho omhemu de maulida nezenye kumbi bas yedoliano tablo ndiyo do utaha emanezi hakaya wode mbaba uzanyo wode mwana ndojo mloze wede mwana omlozao yagonjo shina na usiku we mwana toro yato lolo waberemezi miraru minenga amezi minenga lolo wamiraru no na mkerazi mketi mfikireze kweli sikwale mje mhadalwa ni maktivisti wa mafiti Jemhadalwa ni mshenzi wa fahari barufu na jindobi na ndobi wa mhadayeni wa mtoweni harume suje ya kweli ya lazima unoke sonda na dalao haukabanu usoro Mwenyezi Mungu kunambe mwanasi kwa mbele Faransa izo ndabo kuna uzamba no kuna kwambia Mwenyezi Mungu kaya mwananja mzako mori haina mahala wa mzaya wendo jumla na mnaswara au mnade mnajisi au mnade Yahudi do wa mzaya waili mtume hazamba kahaina uzalwa yetoza armenzi ya Mwenyezi Mungu sho wa mzaya do mndenda do mikawe direction ya mwana kawa mbe hamnaswara wa mbe Yahudi wa mnade Islamu madhamana do wazaya abo kabati excuse ya kabanu manu miskezi Muislamu tatimza ya mahala wa uto Islam yo wajibu ya haho fantartibu hata ye mwanadu ngenzi ya malezi yabonge badala ukaondoa kento meze ezastahiki wameza urifai mjamu hadalwa ni wanduanzo wamenyeze dola harme tsinu walojuma wamenyeze dola rengo na shohatu wa bihar mandamano wa wanja buhari watoa mondolani komo ngoni mwao mandamano wala yatindo lazinji ikari hapo emalezili ya diwazi watukufu yonde suje ya kamuhimu yakandana mibanda henye ngato huzisiwa haina mzima ndasingu to huzisiwa nakabati pardon kaya ye mwananja mzako mori yoma narazaya mwana karongoziwa ngashukuria banga washashi washinda wazaya wana wonsujuwan wawalela wastahiu ardiwa dungai dini emana washinda wamrajina toshinaita haina usiku ngalila baba fumo wandu shakati aporo kanti ramba ngarjo fanya jatazo ngozunzizie shanga stajari rilile ena hali ngarjo kanti fanya tolila haina mfomoti
haina mfumo tirsolila haina mfumo ngardo shinar solila halafikara na shamnu ulohuni arongowe timpaka wafumru komori wamewazali wala vyombani wazali wala haulilwa honze wazali wala jau wazali wala renge manaham hamheya wazali wala fanja shenziru nao matoni zili hunao haina usiku kabati mnaanza zambe hunu ngwarao wana hawa tujowaua tafanya wana konti hunu nukazema tosjiru hule nao wanabala ngwazambao kwezi watukufu wazee wa hatu wa mila ndamba wafanya mashughuli ndo wazee wa mila manotablo hatu akama hani mnafanya yafanya mashughuli wote notablo mwambioni hakano tablo yo namna mjibalio yo akhlaq wo mwendo yo yani yo makalima yo heshima yo mungoni mazongozi nji yao harumaye roli ya notable yo namna mjibalio mtuvu mwani mna sakomori inapa maele abraja kuna zoru haruma mi notable nga wandu walola wapa maelandu wa hala she notable rahako atiniyo haka notable kaloka balini notable kaine plage dene mwana ya vaya mayo ya vaya kalisho plage dene mwana ahe wotu notable kaine balini notable kaundi harmazitso wo notable wanzo mrake namna yake picha la hangalia de la Mwenyezi Mungu makaendini laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana bumba jema la ushankeza donc yabo notable lazima yake na yomo ngono mazono ngoza menyami jaba sainu na mwene mwangalie na mwene mwangalie eminjia hatu depuis amejenga jaba sainu minji ngotona ngwana wanazi jana wa irumao kimila notable wa basainu ani wa wandu wa dola henda wa mashababu wanchi ani hatara kwa kujo kaulu la zabar hindi wala wafanya hindi donc wende walolo waje katiba no sima notable ngabo mzee fulani wa heshima nganzo rongowe daza utirongowe bamisibani hawafanya ada hizo kazi rendwa donc notable sinimdia pa maelea yani kandwa hala wanuba hawa na mji notable wahewa na mji notable wanuboko woka wajambisha hanongo ekaze fikra za hao kajeshiliwa haka mji wa hatukaya wanduanu za hikma za hao za fikra za hao zote akhlaq notable inu akhlaq shamanu ngasina wandu wenji walolo mijini ukwajua kajika wala lolo ukwajua fikira ukwajiza mji yabo notable na wafanya anda donc notable weti mrafanya anda shanga wandu warengao narambe afanya anda sheka afanya anda ngirazimwakane mwendo boko ngojoka uswatun hasana picha la hangalia kena ukiri notable ya hundi he plage ya hundi he balini ya hundi he jao walanga halmeze nitso ezitsowo ngwanzu ngutoshilia wandwa mararu walaja ngushina nono wana wa urenga razad yezi tu notable what notable awangenga mnongozo waze wa hatu notable ani do waze wa sheu do waze wa hishma do waze mauna haya walola yabanu wakati uja kwezi wandu afanye mkonti wa hemalezi kwezi hakaya zinupia inu problem ya malezi imana ajale zinzijiri unadi inu problem ya malezi inu lese ale ninji ifanyi hao unuma vurongo wa unuma vuka karibu no ne mwana izinu zonti pia nitsongeze mwana ngujendo haoni swajao hajoda hona bala mandu fulani kutusubutu sama kanu hundu na hubi rejeza abantu yanza shangara zirengao ngarazi honsiu wala ngarazi honsiu hatomwiso ajali ja
rilili ngono halafu lidiwaza halafu kasar lidiwaza kartuhu nda kartuhu shaka kana kengar fanyao tutaishauri na mzongozi ngardo fanyaje litaishauri na mzongozi sharwa rdwadi wazao mfumo sasa tena zujiri wadwaju hawando aliliwa swalia wa baiza an kartuka tena hundana na shawiri raonengar fanyao izima hiyo ndio ni madhamana wazaya wa huwa nani maulama wa hishma wa tukufu mlobonze bana kanye jukumu ya dini ya Uislamu solimu wana wa Komoro haukaya nini alulama warathatul anbiya badala ya uhafili hana honda matoma waizo harumaze majlisi harumaze dola harumajao na mte kampanya muhadhara ya kueleze malezi kwezi mwanama anzanjie sifanya cha accept habese kajawana hulena mna urenga hawala kanon tamishe basi hiyo ile deba ya kweli hiyo yani yao maandamano ya kweli lazima fanyishihe ndio ulezi zabar hindini zongozumziro wakati zabar hindini dawla Faransa wa neglijo ya securite ya homda ya ula kwena di domda ya ula cuz yo ne namna mimi ni nao harumede bainu kwesi manama najid jawab amjo jibos ala yo sharti mizie de bangat kwesi hapo mimi ya mwanzo relewanendo kwezi wa tukufu na fikiri ede bailo na maana wa ulo Faransa walola Faransa uzayao Faransa ulo hunu Faransa ufanyao hazi Faransa emeshao Faransa hoka uhifadho emanezi hunu yondo aula ujojo unika konseiwa kate loko mori shaye bana yaho ya mando de ulezi hokaya ngarko zao uwalango afuha wenji haina mfomo singarli lao garhoma tozi asbabu ajali ya wana hatu ralaitwa halafu wazee wa hatu mfunye maso mbate mihono ikiama kwa watu jiriu shanu wajo saru hawende garsoli yao wana hatu sawa nungarrai zao andi jahar mandola sainu wanu endolele ntwabili inje shonga endolele ntwabili ngetongonja shonga halafu kawa tembujuho yatahesha tonga kahati na vanungabo ndongo wanukansi wakaze mato mwanamme afanye baero yeni harumandola ya desilo ada chezendi zoniso wanaume harumandola kawati mdaparo subuta zamba kawati amrumzugoja hona lola zaya ambamsomo komora doroje jondo bala habaliliwa hatungo dahoni kwanja hatonoshe ngwalo raho jana tuzo peka didiu mafundi watu wafune mihono wabai macho ne mashishio ambao kwa tuziona hatentwanga hivi ngwa haini lao zindola zila raho jana tahawa kama lola haransiwa wafanya majlisi wafanya maulida wafanya ukumbi haya harabala bahi ziongozi hiza tajahisa watukufu awando ni mtaheni rejei harumwe malezi msikubali mhadara ni maaktivisti ni wandu
wa siasa jaka nsonu wa msiseni mabareni ni wana hatu ngwarishindao za jalinga jiru haina wakati watukufu yede madaka ngumuna kandana dibanu na meka Allah no tablo eroli yahe ti ukazani haruma ende majlisi ni bahi sha tolezi nguo haruma chef bashar no tablo weti ya pama ile ali sawandu no weti mda pama ile yani sayanga wandu we yani yinu akhlaq linu bumba sha hizo zonte pia ngaro na wandu akazani haruma hiyo wajabanu walapiza wandu utovodabu ujewiri na haina sifambi ngaibalia wajabanu wasomi sema lazima yao wautilo wandu uka lewa jerwa meka wanike wandu malezi changarambi yao uandikao wajiheshimu walewa ukaya kamru hende ama kufanya ngozila wanangu shanje mwendo katulo jana wenda hata wale ukaya ngamnafanya hada wala zimuele ukaya ngobadili mwendo namna mjibali onyeno jina wanzo ibalije changaruo nao na bala mharuma hada kala wala hada ya wandu hata hamezo nzao hariwa ya ula tablo lamba ula tumo tablo ula ujinga wauta urarongo zao turongoza military no andrahe amnongozo wa imano tablo wa hishma wa elewa tafsiri ya malezi wajua ujiri harima ntinu wandua one haraka wandua taheze mbio za wenda wafanye mkooti wa uwana neze ajarizini kwezi wadazahatu juzwali wa gawana swahatu wadazahatu wa shemeza kama chabu hawa ndua wadunga si haki kwezi tukufu si haki yone mbana ya kweli tala kumuriwa wotujua azumuriwane wotujua abade kinya azumuriwane akaundona na shuhatu kabati mjar mola yayino mtona wana na shuhangu ya kabati na wana huwangu na wana kabati yabon sonti pia yabonge hautimizi amna mshukuriani mwana manu sala bakari manu tolo hazini de manata waja haina wakati najafana tamtama zitawa haina wakati najafunu mtawala zitawa sina kaura jaitse na tunafanja kwezi abonge abolinda ujewo le jabulo soniho zangu mebie hangu nebie tosha johari na san hamadi watsinza ebie hangu ndio na retour minjaporo tasaka ngamjo njaporo tasaka ngamrejei osikunji koja ni kensi mitwamanga modera tina urejei kojo nshangaza haukaya ni makansi hunu kamja hatwa hamvu mtwamanga mkonsiu ngabwaka hunu wasazao ambago wasozao inushwa ya mungu kojo nshangaza sabzamanga kensi kojo nshangaza sabzamba kensi yabonge embabiyo amumakinisho wanama ukabaishe sono alete maudu inambia ukayastolo hazini ngamjo sakomori le 20 juin ngamjo ka komori baishe sono alete maudu Daniel haisinye hambatito hanto hazini abonda menukaya esanjo kandande jei hunu miso kucha abonge sanjo kandande kensi banu kabasuja makaya utikenti yudele jawabu mwambia mwanama mtukufu utikani harara bamimi njatinze biye Hassan Hamadi na toshana wasaya ye biye hangu na retour rahake jaja shagarduko maswanar maze haruma zehelezi jao hakaya le 20 juin yudele turi hangu mruntunda komoru de kai haja ho kajaja kasnamu abonge warento do hamba hauna do hamba omhimu nduo kama ndo kiasi bai cha dabasa samam konsi ko ujonizi ya faransa ran ujonizi asi tino
mafantara adonga magamanga salam na huja anga sinacha ngamjojo huja mjojo huja manu ni kamjohelewa haina usiku mtu huja abonge warenso do hamba hauna wambe ritolo hazini kada tolwa yokena uri shangaza ikara nzuri baki tutso baki atampaka ndabo dom shukuriani neshile zizewa jamu soni zura kamba banu kitene tambi wana nyasi wa hefren kase ukaula shambani tu sobarini hakawasale shambani nani zomjo uona za tuzuni zuraona leo ukabdalago hawasindiha hasange ani ngudo wateneza werongo mwisoni ngono dena itwa iruvura zida wa Yesu wa Muhammad bana ze barwani ze suwa bana ze barwani ze kamar zamani ze nini zi ngadogote zo mwisoni za mamba za mafiti sailema lideri Abdallah kwa razida kwa jodo twende conclusion tonaka ula shambani tu sobareni tirditi fere sheya hamara handani mwenye baraka taswali namna ya ziha ye frenkase haidi officiellement et zamana l'on opposition basainu mwenye baraka taswali kartona kartasi kama kartasi yeseniro ngowa yede mndu yabe hama opoza yabe hawandu yabo yende opoza ulio yauno joni hawo soda opposition yauno joto shawiri sha opposition wasaya abasainu ngotini mwe media mwenye baraka na wanze watanze ngwatapala wajenda meze vote ngamjenda tumambiani nyoti ngamjokana sha mwenye baraka hamzini simtoso akaya mlapiza hata hawamila bavuni hawazihi na muo ngwa sije mwibaraka be hawandu mwibaraka be wandu karjabeha yemdhamana wa opposition habe ho wandu hahe tena watarasmishiha harumeseni pes arasmishi harumeseni yabo sibirliya hamwiso ulawana ne makakama zero yajiriu haruma jensinu haina mfomoti songozi hawana ziwana waskomori ula wao tipara ema notable wa hentinu ema ulama wa hentinu walo wonse jubanu ema dhamana wa huwana wao wazate wanduwa fane mkonti wa unhuta hashawiri na dalao la zanongozinu bazi nongozinu ngazi kwa usheo ngazi menyawe yenti ngazi bunguzao binadamu hatu toka haina mfomoti haina mfumo kusubira rahabu jafana wa Komori iza jirijana wana wararwa kamili waralahitwa na wamba wakawa tanu showa ili washindiwa vuku mnuzo mjuanti na muo watiparsoa ushawa ulawa tena kamu wabenze zilize mada na zibili yabanu ngaba wana masuala wakowa urajibu hale yomi nani akarsu rila rejei yao majabu ko sari ajibu rari hamnyezi Mungu ngudu wajibu inshallah taala hata mpaka ndabo tosa na salam juyahan abonge ngarjona na katasa tena kaya sana sumbili banu kajarongowa mrafiki wala litataya sar hafidha nazilwa jina leurka jarongo mbabe mchelezeni kama nizura ngambua usiku maudu inshallah taala ngarjo jamaa saya jelim ikiwa jimanani mwelesea nizojora mbua haruma zerezo imma huma udu warjobirlia unawana no mpango wafanyiwa ni itwairuvu razida ikawa mimi wame skata Ahmed msaidia tende ono shay huni hatrotari akaramba kaya ano sifaniha na yengu juondo kashaitwa iruvu shangu ngujo henda shamdeni mwame kaya fantartibu kwezi ni madhamana heti hatu msidoji sisabo sana naila nando kare mwakenti wamtoshinda na barwani haruma deba ya kisiasa semara mkontumshina na razida baino ngoilasi wanahanyu tambiha akayawandu wala sarwa zingara askara na nafasi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair.